Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya nanone rero tugiye kubaganiriza ku ndwara y'ubushita bw'inkende. Hari n'abayita ibihara by'inkende mu Kirundi, ariko mu Rwanda dukunze kuvuga ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox. Nyine impamvu bayita monkeypox nuko yaturutse ku nkende yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, n'ubundi igaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya cyangwa se muri ino minsi niho hugarijwe n'icyo kibazo cy'indwara y'ubushita bw'inkende muri Kongo. Urumva ko rero ariho irimo kugenda ituruka ikwirakwira mu bindi bihugu bitandukanye, by'umwihariko ubu yagaragaye mu Rwanda, abarwayi babiri barahagaragaye, mu Burundi 8 barahagaragaye, muri Kenya naho umurwayi yarahagaragaye, ndetse no muri Uganda. Urumva ko East Africa irugarijwe. Niyo mpamvu rero muri ino video mu by'ukuri nyine tugiye kurebera hamwe se iyo ndwara y'ubushita bw'inkende twayirinda gute, cyangwa se umuntu yayirinda ate. Wowe nk'umurwayi cyangwa se wowe nk'umuturage ukurikiye ino video, turagira ngo ushobore kuba ufite impungenge cyangwa se ushaka kumenya byinshi kuri iyo ndwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox. Nibyo rero tugiye kukurebera hamwe muri aka kanya, kugira ngo dukomeze gufatanya kwirinda kino cyorezo gishobora kugariza isi cyangwa se kigakwirakwira cyane hatagize igikorwa, cyane ko nubwo abantu bayandura bikagaragara ku ruhu nk'uko tugenda tubona ibimenyetso byayo, ariko ushobora no guteza urupfu, by'umwihariko ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, abana bari munsi y'imyaka 5, abantu barwaye izindi ndwara zikomeye nka za sida, za diabete, za kanseri n'izindi ndwara zica umubiri intege. Indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox birumvikana icyorezo gishya gikomeje kwibasira isi, nubwo ariko mbere cyari kizwi cyane muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba. Rero ubu cyageze ku migabane yose y'isi. Muri ino video nyine tugiye kubasobanurira cyangwa se byinshi ku ndwara y'ubushita bw'inkende, by'umwihariko uko yandura, ibimenyetso byayo, ndetse n'uko umuntu yayirinda. Ubushita bw'inkende nyine umuntu ashaka kwibaza se ni iki? Mu by'ukuri nyine ubushita bw'inkende ni indwara iterwa na virusi yitwa monkeypox virus. Monkeypox virus umva ko ni indwara nyine iterwa na virusi. Ino virusi rero ikaba birumvikana niba yise monkeypox nuko yageze ku bantu ivuye nyine ku nguge cyangwa se ku nkende, ibarirwa mu bwoko bwa orthopox virus. Ubwo ni ubwoko bw'amavirusi cyangwa se zindwara ziterwa na virusi. Ino virusi rero ikaba ifitanye isano ya hafi na virusi itera indwara ya smallpox. Twibukiranye ko ino smallpox cyangwa se ubushita ni indwara igeze kubaho kera, yugariza isi cyane ku buryo yishe nka kimwe hafi abantu barenze 1/2 cy'abari batuye Europe. Ikaba yarakwirakwiraga cyane iturutse ku mbeba, nayo yari virusi ariko yishe abantu benshi, ariko amahirwe yaje gucika bitewe n'urukingo. Nakwibutsa ko ino smallpox ni imwe mu ndwara WHO cyangwa se OMS yemeje ko yacitse ku isi kubera gukingirwa. Rero ubu haje ubushita bw'inkende bujya kumera nkayo, kuko ibimenyetso bijya kumera nk'iby'iyo smallpox, ariko buno bushita bw'inkende bwo buterwa na monkeypox virus. Ubushita bw'inkende bushobora kwandura ku muntu ku wundi binyuze mu gukoranaho n'umuntu urwaye. Nimba ukoranyeho n'umuntu urwaye cyangwa se umukozeho, nibwo ariko nabivuga, ufite ibyago byinshi ko ushobora kubwandura. By'umwihariko kumukora bivuze ko hari amatembabuzi azava kuri we afite izo virusi abe yakugeraho n'ibindi, cyane ko umuntu wirwaye tuzi ko wagira ibiheri byinshi umubiri wose. Nimba bikoze bivuze ko haba harimo ziriya virusi nawe zizakugeraho. Cyangwa se umuntu ashaka kuyandura binyuze mu bihumeka, igihe umuntu avugana n'undi urwaye, biva mu guhumeka urimo kuvugana n'undi urwaye, virusi ziko zishobora kugenda mu mwuka ikaba yakugeraho. Ubundi kandi ushobora kuwandura uwahuye n'inyamaswa ifite ino virusi, nyine hari indwara yirwaye nk'uko nk'inkende, kugira ngo yigere ku bantu uko yavuye kuri iyo nkende yari yayirwaye.
ubu bwose rero ni uburyo umuntu ashobora kwandura ino virusi y'ubushita bw'inkende. Umva ko hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye umuntu ashobora kuyandura rwose bikaba bibi cyangwa se akaremba. Umva ko ni indwara rwose ishobora gukwirakwira mu buryo bworoshye, nibwo ushobora gukora ku muntu uyirwaye nawe ukaba wayandura. Urumva ko ari ikibazo. Tuzi ko duhura n'abantu kenshi cyane, tugenda dukoranaho, mwegerana n'umuntu, uvugana n'abantu runaka, ibyo byose bishobora kugufasha. Urumva ko uburyo bwo kwirinda rero buhari, hari ugukaraba intoki kenshi cyane n'amazi meza n'isabune nk'uko abantu babigenzaga mu gihe cy'icyorezo cya covid, kugira ngo dukomeze kuyirinda. Hari ukwirinda nyine kwegera uyirwaye, birumvikana, kuba mwakwegerana mukavugana, naho ugize umwaka cyangwa se ibyago ugakora muri aho yakoze, ukihuta gukaraba kenshi gashoboka, bitewe n'uko ntabwo uzamenya se uyirwaye yakoze hano. Ibyo nibyo ugomba kwitaho. Ikindi, abandi bantu bafite ibyago, umubyeyi utwite ashobora kuyanduza umwana atwite, ikaba yagenda inyuze kuri ya ngobyi y'umwana ikagera ku mwana, nawe akaba yavuka ayifite ariko ayikuye ku mubyeyi, ikibazo kuri mama we. Umva ko ari ahantu zishobora kuhandurira. Tukinibukiranya ko abadamu batwite bafite ibyago byo kuba bazahazwa nayo kubera ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba buri hasi, kimwe n'abana bato bari munsi y'imyaka 5 nabo baba bafite ibyago byo kuba baremba cyane. Ibimenyetso by'ubushita bw'inkende bibanza kumera nk'iby'umuriro w'inkorora, bivuga ngo umuntu akumva yacitse intege nk'uwarwaye umuriro n'inkorora. Tuzirikane ko nimba uhuye n'umuntu uyirwaye ushobora kugaragaza ibimenyetso hanyuma y'ibyumweru, iminsi 12 na 15, ubwo n'iminsi y'imbazi 12 cyangwa 13 ushobora gutangiza kugaragaza ibimenyetso. Tugiye kurebera hamwe, bivuze ko nimba uhuye n'uyirwaye uyu munsi ntabwo ejo mu gitondo uzabyuka ufite ibimenyetso. Ariko nanone tukazirikana ko umuntu umaze guhura n'uyirwaye nyuma y'iminsi 4 nimba azayirwara ashobora kwanduza nayo, kubera wenda virusi iba yatangiye gukura ariko bitaragera inyuma ngo agaragaze ibimenyetso. Tugiye kurebera hamwe by'ibiheri ku mubiri cyane, nyine byo bizakwereka umuntu uyirwaye. Rero umuntu uyirwaye nyine mu minsi ya mbere ashobora kugaragaza umuriro mwinshi, akagaragaza umutwe, umunaniro, akababara mu ngingo no mu misokoro. Urumva ngo ugasanga baravanga mu ngingo, baramurya mu mavi, mu nkokora, ahantu hose ari ingingo, mu ntugu hose akumva yumva nyine abangamiye cyangwa se ababara, yagize umuriro, yananiwe cyane, ababara umutwe, ushobora kugira ngo ni nka grippe urwaye cyangwa se malariya. Ndetse umuntu akayabyimba mu nkanka, biriya dukunze kwita angine. Tuzi ko angine nyine ni uburwayi burimo kubaho nabwo kenshi cyane, ariko umuntu ashobora kuza avuga ngo arwaye angine, mu by'ukuri wari ugasanga nibwo bushita bw'inkende yarwaye. Rero nyuma y'iminsi mike habaho gutangira kugira ibisebe ku ruhu byibanda cyane ku maso, nyine byo bizakwereka umuntu uyirwaye, ku munwa no ku bindi bice by'igihimba. Ugasanga mu mugongo umuntu afiteho ibiheri byinshi bishobora kuvamo ibisebe, mu maso, ku maboko. Ibyo byose bizaguha amakuru ko umuntu ashobora kuba afite ubushita bw'inkende, ari byo bizakwereka ko rwose umuntu yatangiye kuyirwara. Aho birumvikana, umva ko ni indwara iteje ikibazo, ntabwo twatinya kubivuga rwose. Ni indwara rwose iteje ikibazo n'ubushita bw'inkende, ishobora no gukwirakwira ku buryo bworoshye cyane. Ariko kwirinda nabyo birashoboka, gukaraba kenshi. Kwirinda birashoboka rwose. Urebye nk'uko wenda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rutavuga bwa mu Rwanda, nyine RBC, kirashishikariza abantu gufata ingamba mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara, cyane cyane ingamba bavuga tugomba gufata: kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ibimenyetso byayo. Tuzirikana ko ino ndwara ishobora kwandura mu mibonano mpuzabitsina, ariko ino virusi ikaba yagenderamo. Ariko nimba ukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ino ndwara, birumvikana already birumvikana ko muzakoranaho, amahirwe yo kwandura n'indi menshi, nubwo wenda ishobora gukwirakwira imibonano mpuzabitsina, nubwo nabwo ubushakashatsi bwabyerekanye ko imibonano mpuzabitsina ari hamwe ishobora kwandurira. Gukomeza kugira umuco wo gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune n'ibindi, nabyo bizafasha kuyirwanya rwose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo rikaba rivuga ko monkeypox yakomotse ku nkende no ku zindi nyamabere zirimo imbeba. Nyine birumvikana nk'uko twabonye ko buriya bushita bwabayeho kera bita smallpox bwagiye bukwirakwira bikozwe n'imbeba, ariko abantu bo muri icyo gihe bari batarabimenya. Birumvikana byaje kumenyekana nyuma y'ubushakashatsi. Monkeypox nyine yagaragaye ku nshuro ya mbere mu nyamaswa zo mu mashyamba yo mu bihugu byo muri Afurika yo hagati, aho umuntu wa mbere yayanduye mu 1970 yari muri
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi naho yongeye kugaragara muri ino minsi. Ahandi hagaragaye ni mu bihugu nka za Cameroon, Nigeria, Sudani, Sierra Leone, Benin, Gabon, Cote d'Ivoire n'ahandi. Ariko tukaba tuzirikana ko imaze kugaragara muri Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda habonetse abarwayi, mu Burundi harabonetse, muri Kenya barabonetse, urumva ko East Africa yose irugarijwe. Rero kuva mu mwaka wa 2022 hirya no hino ku isi hamaze kugenda hagaragara abantu basaga 100,000 barwaye ino ndwara ya monkeypox. Ariko nubwo umugabane wa Afurika n'umaze kugaragaramo abarwayi benshi, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka watangirwa no mwaka wa 2024, aho abantu bagera ku 11,000 bagaragayeho n'ino ndwara y'ubushita bw'inkende, mu gihe abantu 145 yabashije kubica. Numva ko ino ndwara irica rwose, ntabwo twatinya kubivuga. Nimba mu bantu 11,000 bayanduye 160 barapfuye, numva ko ni indwara itakwiye kwirengagizwa ngo umuntu umve ko nta cyabaye, ahubwo ni indwara ishobora guteza ibibazo. Niyo mpamvu tutagomba kwijenjekera cyangwa se ngo ingamba zizashyirwa se zishobora gufashwa kugira ngo tuyirinde. Dusabwa kuzikurikiza, harimo gukaraba kenshi amazi n'isabune, kwirinda gukoranaho n'uwayirwaye, kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'uyifite n'ibindi. Mu kwirinda rero gukorana n'abantu bafite ibimenyetso by'indwara bizagufasha kuyirinda. Gukaraba intoki kenshi, ukoresha amazi meza n'isabune bizagufasha kuyirinda. Ikindi ni ugufata urukingo rwa smallpox rushobora kugabanya ibyago byo kurwara ubushita bw'inkende. Bivuga ngo umuntu afashe no rukingo byamugabanyiriza ibyago byo kuba yarwara n'ubushita bw'inkende, nubwo rwari rutagitangwa, ariko binkeka ko ruzongera rugatanga kugira ngo rubashe gufasha abantu uko ruzakomeza kugenda ikwirakwira. Numva ko rero n'ubushita bw'inkende bwose ni indwara itoroshye, ishobora guteza ibibazo bikomeye cyane, ndetse abantu niyo mpamvu batagomba kwijenjekera ngo bumve ko nta cyabaye bwose. Nk'uko nyine ugenda ubibona, niyo mpamvu uvuga ngo iragenda ahantu henshi ubona yagiye igaragara mu barwayi. Nta hantu mu basangaga umuntu avuye aho icyorezo kiri, umuntu uvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afite ibyago byinshi byo kuba yayandura, cyangwa se usanzwe bakorera ingendo kuko ari abarwaye mu Rwanda niho bari baturutse, ababonetse muri Uganda niho bari baturutse. Urumva ko ni indwara rwose iteje akaga, cyangwa se ishobora kuba muri icyorezo gishobora guteza ibibazo bikomeye muri ino East Africa yacu. Niyo mpamvu rwose tugomba kwirinda. Ubu bushita bw'inkende nyine buzwi nka mpox cyangwa monkeypox, ubu nyine bashobora kuvuga ngo ni monkeypox, bukaba butewe na virusi ya monkeypox yandura mu gukorana n'uruhu cyangwa se ku mubiri y'umuntu wayirwaye. Ishobora no kwandurira mu bitonyanga bito cyane byo mu buhumekero, kuri uvugana n'umuntu, tuzi ko uvugana n'umuntu mwegeranye mu by'ukuri hari amacandwe ashobora kuvaho akakujyaho. Niyo mpamvu akenshi mu matembabuzi avuye ku muntu uyirwaye, iyo akugezeho nyine nawe birumvikana urayandura. Iyi ni ibimenyetso byayo ni ugusesa ibiheri ku mubiri wose, kugira ibisebe mu kanwa no mu myanya ndangagitsina. Ari niyo mpamvu ishobora kwandura imibonano mpuzabitsina kubera haba hari ziriya virusi. Icyo twakwibukana ko nuko ino ndwara ishobora gukira nta kibazo mu byumweru 2 hagati ya 2 na 4. Nivuga gukira nta kibazo, nivuga ngo umuntu ashobora kuyandura ikakira atarwaye, nkuko na covid byagenda rwose umuntu akayandura ariko ntagaragaza ibimenyetso ikikiza. Ariko nabo yakareba bisaba ko bahabwa ubuvuzi bwihariye. Nivuga ngo umuntu atanye kugaragaza ibimenyetso ahabwa ubuvuzi. Birumvikana ibimenyetso, imiti bihari, tuzi ko indwara ziterwa n'amavirusi nta miti akenshi bihari yica virusi, ahubwo haba hari imiti ishobora korohereza umuntu warwaye. Nivuga ngo ifasha umuntu kwirinda bya bimenyetso cyangwa se kuvura ibimenyetso. Uhabara umutwe, ufite umuriro, turaguha imiti igabanya ubwo bubabare, harimo paracetamol, indi miti itandukanye ishobora kugabanya ububabare cyangwa se ikagabanya umuriro. Nuko ino ndwara igenda ivurwa. Ariko none igihe umuntu ayirwara akaremba akaba atabasha kurya, icyo gihe nabwo tuzamuha serumu zishobora kumwunganira kugira ngo adakomeza kuremba cyangwa se acike intege. Ikindi n'ububabare mu muhogo, naho tuzaguha imiti igabanya ububabare bwo mu mihogo nka ibuprofene n'iyindi. Ariko nanone ushobora kwirwara hakazamo n'izindi infection ziterwa na bagiteri bitewe n'ubuzima abaganga bagukoreye. Icyo gihe nabwo dushobora kuguha antibiotique ariko hajemo infection ziterwa na bagiteri.
ikindi kubera ari virusi iyo byanze hari imiti yagiye igaragazwa y'amavirusi ishobora kwica virusi, antiviral drugs yagiye igaragazwa n'abashakashatsi batandukanye. Iyo nayo ishobora gutangwa byakomeye bikaba byagufasha gukomeza kuyirinda. Ikindi nyine nanone ushobora kuba wahabwa urukingo kugira ngo uyirinde, kuko urukingo rwa smallpox rwakoreshwaga kera ruracyahari, rushobora gufasha n'abantu rero barwaye buno bushita bw'inkende, kuko nabo ubushakashatsi bwagaragaje ko rushobora kubafasha. Ntabwo ari nka covid yaje nta rukingo, aho urukingo ruhari, ariko kuva ibyo bivuzwe ko ruhari ntabwo tugomba kwirinda, ntabwo tugomba kubijenjekera, kuko ushobora kwirwara twabonye ko abantu bishobora kubica. Niyo mpamvu rero kwirinda ari cyo gisubizo, kandi burya tujye tuzirikana ko kwirinda nyine biruta kwivuza. Umuntu wabashije kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende nta kibazo yagira rwose, ntaho yahurira nayo. Rero niyo mpamvu rwose mutagomba kujenjekera ino ndwara. Birumvikana nyine ikintu umuntu aba agomba kwitaho ni ukumenya ngo ikwirakwira ite kugira ngo ube wayirinda. Nyine nk'uko twagiye tubivuga ruguru, ikere ino ndwara nyine arizi nka monkeypox, ariko hashize imyaka myinshi igenda ikomeza gukwirakwira mu bihugu bitandukanye. Abantu benshi bamaze kwandura birumvikana, by'umwihariko muri Kivu cyangwa se muri Congo niho yagaragaye, ndetse n'abarwayi mu kugenda bagaragara muri East Africa mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda, nabo barimo kuba bakoreye ingendo. Birumvikana ko rero kwirinda gukorera ingendo muri ibyo bihugu hagaragaye abarwayi bishobora kugufasha kuyirinda cyangwa se kwirinda kuba wahura nayo. Urumva ko rero rwose mwirinde, kwirinda birashoboka, gukaraba kenshi biradufasha, kandi ugira amakenga y'uwo muhura rwose mwirinde, ube wakaraba kenshi. Umuntu wakoreye ingendo ahantu ituruka cyangwa se wahuye n'uwayirwaye ubasha kumenya amakuru, byagufasha mu kurushaho kwirinda. Rwose nimba ufashwe n'umutwe, ubushyuhe bwinshi cyangwa se umuriro, ukabara mu ngingo, ukumva urananiwe cyane, ukabyimba biriya bita njine, ukagira ibiheri ku mubiri wose, urumva ko aho hantu ibyo byose batangiye kugaragaza ibimenyetso byayo. Rero irinde gukora kuyirwaye cyangwa se kwagaragaje biriya bimenyetso, ku biriya biheri by'umuntu wayirwaye wibikoraho, kwegerana n'uyirwaye yageza kuvugana nawe harimo distance. Amatembabuzi yose avuye ku muntu yirwaye yirinde, kuko aba arimo ziriya virusi. Kandi ikindi ukazirikana ko n'umuntu udafite ibimenyetso ashobora kuyikwanduza, kubera ko wenda ari mu minsi iriya twita incubation period, cyangwa se ari mu gihe atarabatangira kugaragaza ibimenyetso by'ino ndwara ya smallpox cyangwa se monkeypox. Niyo mpamvu rero kwirinda birashoboka cyane. Igishoboka ni ugufata ingamba zikarishya, bityo bikagufasha kubasha kwirinda ino ndwara rwose. Kwirinda birashoboka, fata ingamba, ukurikize amabwiriza azagenda atangazwa na Minisiteri y'Ubuzima atandukanye, ariko iby'ibanze ni ugukaraba cyane intoki n'amazi n'isabune, ukirinda guhura n'uwayirwaye cyangwa se n'uwagaragaje ibimenyetso byayo, cyangwa se n'umuntu wagiriye ingendo aho yagaragaye. Ibi byose bizagufasha, kandi niba ugaragaje ibimenyetso wihutire kwishyira mu kato, ndetse ugane n'ivuriro rikwegereye bagufashe, wirinda kwanduza abandi baturanyi cyangwa se abandi muhora nabo, kuko uko yanduza niko ikomeza gukwirakwira, bityo kuyihashya cyangwa se kuyirandura bikarwanya, bigafata imbaraga nyinshi. Ikindi kandi uzirikane ko urukingo rwayo ruhari, rurahari, rwatanga kuri smallpox rushobora gufasha, ndetse hari n'imiti ishobora kukorohereza. Niyo mpamvu nimba ugaragaje ibimenyetso bimwe mu byo twavuze, ari byiza ko wihutira kugana ivuriro rikwegereye. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza kwirinda ino ndwara kuko irahari. Nimba yagaragaye bivuze ko ishobora gukwirakwira mu buryo bworoshye, ariko kwirinda niko kuyinesha, kuko birashoboka kuyirinda. Kandi nimba ugaragaje ibimenyetso, gana ivuriro rikwegereye. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao, dukomeze twirinde.